Mga binati og minahal kong matalom nun. Okay. Today is May 14, 2024. Di ano to po ta guys, nagpwisto ta sa 7-Eleven guys. Mani 7-Eleven matalom. Natag atbang jud katong kay giabolis ta nga to guys, kay bawal ba? Bawal mo hinda kay nga masundog ba? Kuan ra po ta. Okay. Mga taga puntag way nga makatinda guys. Kay data sa atbang sa 7-Eleven. There is sa lungsod sa Matalom guys. Sa atbang na siya. Nakatong ganahan mo palit ha. Welcome mo tanan diri na mo palit sa balot ni Iko. There is sa lungsod sa Matalom guys na mo. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo. There is sa lungsod sa welcome mo tanan nga mo invest o business. Diri sa mong lungsod. Kaya tayo gamay table guys. Pwede mo mga rin ha. Ato ang kumbinto na guys. Mga na 7-Eleven. Diri sa lungsod sa Matalom. Ayaw na mo paglangan guys. Palit na magbalot. Diri sa atbang. Balot ma'am. Day. Makapagwapa ni day. Hindi ganahan mo gwapa day. Maka beauty with a purpose. Okay, mo ni gato ang area guys na. Ate specific guys. Ano bang bagong suga na ata diri nagkuon. Kay ugway suga guys, way halin. Mga nangita tagway. Bisan pa man giabolis ta dito bitaw. Bisa bitaw. Wa ngadto kay manundog man lagi bapit ang pista. Okay. Palit na magbalot guys diri sa atbang sa 7-Eleven sa lungsod sa Matalom. Iko pipi nagtinda og balot aron makapayat og bugas. Okay, palit mo guys. Kay ang ni guys mo-proceed sa ato ang school supplies, ato ang Iko's Foundation Color diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay. Today is May 14, 2024, hapit na bonus. Iko pipi tinarayang ang mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuhan diri sa lungsod sa Matalom. Taniko yan natay kuan guys, lamisa nya Money Plaza mo ni 7-Eleven guys. Diri sa lungsod sa Matalom. Okay, palit mo diri guys. Balotan ni Iko. Pinansian ni mo proceed guys sa school supply nga ihatag sa kabataan diri sa lungsod sa Matalom. Hello mga binati o minahal kong Matalom nun. Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News. Ang channel sa kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, today is Martes nya February May 14, 2024. Pahibalo sa tanan di ay ang ato ang street lighting diri sa lungsod sa Matalom. Nindot na siya guys, di pa jud inyo totally nisiga kay na pa may part nga wa pay suga at uning paningkamutan nga makabideo ta guys. Mong hatagan sa update diri sa lungsod sa Matalom. Ato ning ipasundayag charot guys no. Tinubila guys, murag mao na ni ang the new beginning sa lungsod sa Matalom. Charot, mura po correct guys. Tinubitaw kinahanglan jud nato ang pagdinabangay panagiusa para sa atong lungsod og kalambuan. Kayuhan sa tanan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. At aguyong suportahan na ang administrasyon headed by sa atong buutan og maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio. Ato silang tabangan aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa lungsod sa Matalom. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Sapagkat tinuod guys,
kuwang jud ang lungsod sa Matalom og mga produkto, kuwang jud og mga negosyante ang lungsod sa Matalom. Okay guys, katong example namoy daghang ko mga bugas, daghan mong mga panakot, mga tanon. Ako day naghahangyo sa tanang taga Matalom nga mananom taga daan guys. Mananom ta sa matag tugkara na to kay na may panghatag diri sa diing mga kuan atong paningkamutan nga sa matag pamilya diri sa lungsod sa Matalom adunay tanom, adunay utanon, adunay magkuan tag create mga farm ganang mga utanon ba para makakreate og tabo diri sa lungsod sa Matalom. Taas og pangandoy guys no murag correct. Tinuod to guys, kinahanglan jud nato ang pagtinabangay diri sa lungsod sa Matalom. Kinahanglan nato og panaghiusa, teamwork o kuan na aduna tay usa ka tumong para sa kayuhan sa lungsod o kayuhan sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Today, kinahanglan nato ang panaghiusa, pagtinabangay o usa ka tumong para sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Kasi ilang expected na gano'n ang nangyayari kapag ka nagpagdaan na marami pong matapos na puntaan na palabas, umigas. Mayroon po tayong pagkalaw na rin. Pero hindi naman po ito sabi namin po na ang lakas ng lindol, maramdam din sa Sarangani kung saan ang galing ang tala sa bayan ng Flash. Ang tala matapos bumagsak ang malalaking bako mula sa bundok. Sa Davao City, nahuli kang sa CCTV kung paanong naantala ang pamimili sa isang mall dahil sa pagyanig. Sa din daw nila, laging may nagmamasid sa kanila. Pero lalaki na lang sa
nagulo at nataranta pa ang lahat nung sunod na nawala ng kuryente. Na. Tampil na.